Pamirsa wisata berbasis vaksin utawi program bekerja liburan kejangkepin vaksin gratis ring Bali keaptiang sidenin capang pengerau wisatawan ke Pulau Dewata untuk ngelimbakang widang perekonomian ring daerah. Nanging ring warsani mangkin, penincapan pengerau wisatawan nenten jantan. Tios punika wisata berbasis vaksin ring Bali pacang ngedautin wisatawan domestik. Praktisi ekonomi Agus Freddy Maradona Mausang, sejroning dapdapin pasar wisatawan mancanegara jantan kantun nyantosang putusan pemerintah untuk mungkah pariwisata Bali. Manut dana wisata berbasis vaksin ring Bali daat kesangre becek sekadi program Work from Bali sane memargi sedurungyani. Mekudang-kudang utsal nangyang sektor pariwisata Bali patut kesangre tur kesokong oleh Samyan Angge. Pariwisata Bali keaptiang tetap kemungkar ring bulan Juli warsane mangkin, anut ring jadwal sedurungyani. Program bekerja liburan kejangkepin vaksin gratis ring Bali side kedadosang side tunggil produk sane kesiagayang majang wisatawan mancanegara ring pengawet pemungkah pariwisata Bali. Program wisata berbasis vaksin ring Bali pinake untuk health tourism. Antuk gala pungkuran side kelimbakang melarapan memperkanti sarang industri pariwisata miwa sektor kesehatan ring Bali. Program puniki pacang limbak majang wisatawan domestik, santukan ketarkayang wisatawan mancanegara sane mutusang liburan ke Bali sampun pole vaksin. Yadiastun asa punike dani masih kayang kanton wenten wisatawan mancanegara sane pacang anutin program bekerja berlibur plus vaksin gratis ring Bali puniki pemekas ipun sane sering liburan ke Bali. Wisatawan inucap ketanyani sampun ngewigunayang layanan kesehatan ring Bali. Agus Freddy narkayang sane kebuatang ring program inucap inge punike nyagayang vaksin antuk wilangan sane ageng. Punika mawinan pemerintah patut masih kayang kewentanan vaksin mangde pemargin program bekerja berlibur plus vaksin gratis ring Bali nenten ngirangin penyaga yang vaksin majang kramelianan. Bisnis Bali nguni ngayang.